sirru baddalun take ga kuriye diyakamuga gende vikamuga vies awun menge me nimma baddaluma adi me votan aha gadiga media holuwale vike me baddalum bevuma mikwa hole gotun ituru sirru kuram beenum fulu akama vis member ko faan ko beenum fulu ko ngone awun efforts da holuwale ala evis be flage o shol men atma awun men holuwale vike me baddalum kuriye gendala ade hay में देहा से काविस में दो रहते मल्ल ग्रेस रेस मोहम्मद नशीद आभार कोलम टका दिफा नूर का तेरे टेररिस्ट हमला या गुलिगें रहते मल्ल सलामती हिदमत तका बे कमेटी के इसने कुमार का दी रहते मल्ल के 17 में देहा से कावे होगा बेबनो जलसागा पास करे बनो इकुरारा एक बागुत मती मी कमेटी हेंगे इंक्वायरी है मी इंक्वायरी के मैं इंक्वायरी के हमें करने रिपोर्ट होगा मिहार 230 हागंडो हिमेनिफाई बवे मैं रिपोर्ट होगा फेशुमा तारफा आदि मकसद तब बयान को फवाना दी इंक्वायरी हदन निम्मे सबब तब बयान को फवाना एक इतुरा इंक्वायरी हेदुमा गानुनी गोतुं कमिटिया लिबिगम वा भारत बयान को फवाना एगोतुं मिहुं हाजिर पुरे मुगे भारत लिबिगन दागोता हाजिर पुरे फरात तक गानुनी वकील के हग्गो लिबिद दिनों लाजिम कुरा गोता आदि राइतुंग मल्लिहा तेदुबहों मालूमात दें जिन्हें कंग बैग तेरे के मैंने फवान आदि इंक्वायरी के वास्ते कंग आउन में सिर्रु कुरा निम्मे गए रिपोर्ट को बयान फवान एक इतुरा इंक्वायरी के रिपोर्ट हिस्सा कुरमा गुले गोतुं आउन में वान निम्माफ गौमी सलामता गुलंगूरी मालूमात तक इंक्वायरी का मैंने के नानती इंक्वायरी रिपोर्ट की सिर्रु रिपोर्ट के गोतुगा आदि मुली फुल रिपोर्ट एगें मिदने भी गौमी सलामता गुलंगूरी आदि हिंग मुंदा तहोगे तका गुलंगूरी आदि सीधा बे फरात तहोगे नांग गनवे कंकंग और में रिपोर्ट उनिकुरुमा फहो मुली फुल रिपोर्ट रईस जुम्हूरिया का रईतु मल्ल रईस आदि उत्तम फंडियारा हिस्सा कुरमा अगुण में निम्न अफवान आदि वहाँ का रिपोर्ट को तफसील को एक अगुण में कोई बयान को पर अफवान एक इतना मीगे हैवन बैग अगुण में मी रिपोर्ट एकुलवालु मुगा अगुण में गे अमाज़ की कोबाका रिपोर्ट को स्कोपा आदि अगुण में रिपोर्ट हासिल कुरम बेणुं बा लंडू दंडिता हैवन बैग साफ को बयान को रखवान आदि में मालूमात में कुरिंग में वानी ये मीडिया को हिस्सा विस कोफर एक इतना रिपोर्ट के अव्वन बैग इंक्वायरी हिंगान को तुगे मेथोडोलॉजी आगुण में बयान को फवान आगुण में इंक्वायरी हिंगी गए बयान को रखवान अगुण में नोवन बैग हिंगा हिमनाफ बने रईस मोहम्मद नशीदा हमला दिंगो एगोतुं रईस मोहम्मद नशीद के प्रोफाइल एकुलो आदे लेफवान रईस मोहम्मद नशीद के थ्रेट हिस्ट्री अगुण में बयान को फवान आदि दिहवन बैग अगुण में इंक्वायरी बेली कंकंग अगुण में फान को फवान एगोतुं हायम में दिहा से काविस वन दो रईस मोहम्मद नशीद दिंग हमला आदि हमला का फरता बैक दिए पंटे के गवर्नमेंट हिमना अफवान हमला दिन वगुतो खांग हिंगा दिए गए देंगा उन में हिमना अफवान रस मुझे सीधा लिबर्डा फा और जहाम तंग आदि डॉक्टरों के टीमों के मसक्कत के बैंगा उन में हिमना अफवान एहुरिया मालूमात रिपोर्ट होगा उन में हम अफवान एक इतर रईस मोहम्मद नशीद हमला दिन दो
e duho kan hingafwa go hamalaage kan hingafwa go awol men kore bayan kore duho kan hingafwa go mi wani bayan kore fa awol badalin me inquiry ga hamala dirmuge kurin kan hingafwa go egoton vesawol men mi baga awol ma faskame balafwana hamala dinoma faho hadisa kan hingafwa go awol men ge inquiry balafwana egoton awol men mul report ga nawar kame himanafwana den awol men balafwana edik hospital sarhaddu ga security kan mi baga awol men wane tinkame imanafa ediko den agulun balafa ediko hospital fahana teren fenno fistolia gule gotum adi ekama gule gotum sawun men hataro kame himanafa wane agul men fahana kula hataro kame himanafa wane adi intelligence den agulun balafa intelligence maulumat ekkuruma genguluma hissa kurun एक तरह का इंटेलिजेंस मालूमात एक पूरा एजेंसी ता बयान करे फान इंटेलिजेंस इदारा तो मसक के उनमें बकिम बयान को फान है में साउन हवा फाह को लेबन वे इंटेलिजेंस मालूमात गुले को तुंगा उनमें आम नुपुरा बयान उनमें के बंदु मशरा करे वेगे वान एक लावाले एगो तुंग बातंग उनमें इंटेलिजेंस के तफसीली मालूमात उनमें हामे नुपुरा रिपोर्ट के है में मुड़े रिपोर्ट ga mul report awon men for ko defarat ka rais jumhuriya ra majlis ke rais adi uttam fandiyara arwa ko pitaw awon men ebahimana intelligence malumat ekkura farat taw tere modis national defense force in the fulung gedmatum modis monetary authority financial intelligence unitum modis custom servicing adi modis immigration intelligence malumat ekkura gotuge tafsil tang awon menge me report ko himeni fwan awon kurigas denne fadan mege teden bay intelligence malumat tan ekkura gotuge am nukorwe malumat kama awon men gabu kore malumat tabani am korwe report on uni korwe den awon men badala fwani mid intelligence malumat ekkura idara tahoge beduga counter terrorism gule malumatta hissa kura onigando ege tora intelligence malumat hissa korbuga defense intelligence servicing amalu kura gota adi ganuni onigando ga bayan kurefwa gota kadi dive fulhung ge mossa ga falato ekan kora ba gon bayan ko fwan dawto ge farat ka security adenga gon bala fwan security for ko dinu gamal kora ga ekoton dawto ge farat ka security rakka kan for ko de farat MNDF in security for ko de farat ka adi di fulhung ge hidmatu faratun security for ko de farat ko ha ka gon bayan ko fwan adi rais jumhuriya kan ko farat ka de security ge baya raitung maljoge raisa adi uttam fandiyar deve security behe gotung agun men epula wale fwa kusuta denagana fwan ege tora agun men bala fwan mikama guligen MNDF ko masekka refa waga anika sagun danna wadam benu be askariya ge bay masekka tafsil ta agun men bani report ga hamanu kora gota amu kore report on oni korefa adi me bag tere ga awon men himana afwane defense minister ga dawra chief of defense force ge dawra vice chief of defense force ge dawra sivan ganonu e faratta ka batkore fa masuliyat tanga awon men himana afwane adi sivan command structure ge tere मालूमात दावरवा गोतंग आवण में रियाक बाला लेफवान एक तो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के दावर रिपोर्ट को बयान को फवान आदि टेररिज्म देखोला NCTC के मैंडेट का होरी मसक्कता आदि मसक्के
فراتون كرموندا منبر أول من ريبورت قاعد يالو على أفوان تلزم دكولا مسك تلزم دكولا مسك كتوكا كورة مسك كتوكا MNDF के जुमला दौरा बहे को तुंगा अवुल में रिपोर्ट को बजा ले अफवान आदि टेररिज्म देखो फुलहुम कोरा मसक के अवुल में वाने बजाफ इतना टेररिज्म देखो कोरा मसक कतुगा MMA के दौरा अवुल में बेलिंग आदि में मसक कतुगा गाँव निको तुम हो रही फुशुअर उन तक गोंजे उन तक अवुल में मेरी रिपोर्ट का अवुल में बेल बेल मुहिम अफवान देंगा अवुल में वकीम बजा अफवान रईस मोहम्मद नशीद के सिक्योरिटी रईस मोहम्मद नशीद सिक्योरिटी फोर को देवे गए रईस मोहम्मद नशीद सिक्योरिटी दिनुम हमजेफवा उसूल तो सिक्योरिटी हिद में फोर को देवे नहीं अवुल में ए बैग बड़ा हिमना बजा अफवान एगोतो गे गुलवा गडी गया एकदम दतुर फतुर कुरवा गडी गया खंडू के दतुर फतुर के मगुं कुरवा गडी आज बैग दतुर फतुर के हालत होगा सिक्योरिटी फोर को दे हम जो उसूल तक आदि हिदमत फोर को दे उन दागेंगा उन में बदाफवान देंगा उन में बदाफवान ही रईस मोहम्मद नशीद के थ्रेट प्रोफाइल दा एफआरएस मोहम्मद नशीद सिक्योरिटी नशीद के सिक्योरिटी टीम के मसक उन में बदाफवान रईस मोहम्मद नशीद सिक्योरिटी टीम लिफा व तमरीना तजरिबा या अवुल में आदि अलवा अफवान आदि सिक्योरिटी बेरेट मुगा गंगुले वसील तक अवुल में आदि अलवा अफवान रिपोर्ट होगा सिक्योरिटी देमन दिए गोताई SOP का बयान को फा गए अवुल में तफसील को बजा ले एकमा गुले को तुम अवुल में गे हो दुनता रिपोर्ट होगा बयान को अफवान एक इतना अवुल में दिहे पर तिने फेग रईस मोहम्मद नशीद सिक्योरिटी दिनुगा डिफेंस इंटेलिजेंस अमल को रागे अवुल में सिक्योरिटी दिनुगा आदि डिफेंस इंटेलिजेंस अमल को रागे अवुल में बदाफवान रईस मोहम्मद नशीद क्लोज प्रोटेक्शन टीम के मेंबर उन्ना मालूमात दिनुगा अमल को रागे अवुल में बदाफवान देंग अवुल में मालूमात का जी का अवुल में नफाहा करे वो कांकम मिदन्ने भी अवुल में बेली कांकम के तेरेगा अवुल में नफाहा करे वो कांकम अवुल में रिपोर्ट को हिमना अफवान एगो तो मैं अगर नो तिरिस हाँ कामे अवुल में तिरिस हबे मैं अगर विही कामे अवुल में हिमना अफवान देख मी तफसील तंग हम अवुल में गे मी रिपोर्ट फास्ट करे यादी रिपोर्ट आम करे वेगेंदार और यहाँ बेफुनस जिबे वडान नवान एक इतना अवुल में मी रिपोर्ट आगुलेगें अवुल में नफां करोन मिदन्ने वित्तिरिस हबैग हमेने विही कमेग मैगन विही कमेग गे इतरुं अवुल में वाने सालिस फस रिकमेंडेशन है एकुले वालाफ दें अवुल में गे मी मसक के कोरिया मिगेंदी अवुल में गे मेदुगा रस्मी को बाबा बदलून हो गया अदिन रस्मी को मशरा करे वेगें एम्में एब्बसवा उसूल के तेरे मी भी हिसाब अवुल में मुळे मी मसक के कोरिया गेंगोस मी निम्माले वेनी रिपोर्ट की एक को फास्ट करेंगे रिपोर्ट कब बाती अवुल में हम एक करने नगा वोटा दिमाग अवुल में ना मिहार मी देवेनी ए मुळे मी रिपोर्ट एक लवालु मुगा अवुल में एवस कमेगा देबस वाह हिसाब तो होगा अवुल में वाह दक्का गए देबस उनता का हल्लु होदा वाह दक्का अवुल में ना एक जुमला हल्लंग होदी एम्मेन नंग एब्बस वेवेगोता कमिटी को हुरिहा जितने मेंबरों 13 मेंबरों हाजिर वडान तिब्बवा 13 मेंबरों के हुरिहा बेफुलोंगे मशराया दफाया इरशाद आदि में बेफुलोंगे बैवेरुं हिमेनी के अवुल में ना मे रिपोर्ट के मसक के मी गेंदे बने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दा गुले को तुम अवुल में इतरा ये हिमेनी 3 नुक्ता वाने अवुल में ना बुरी कमिटी का मशरा नुकरे वे 3 नुक्ता है भी मैं 3 नुक्ता इस रिमेंबरों बल्ले वाले मुफ़ो 3 नुक्ता का
ඉතුරු වෙස් මසලෙම එක්කම ගවණේ නම ෆහක දෙවුම සවුන්ඩ එදේ Tega no dia avança faga. Agun ha migadi ga itoro bahusaka nogos satega no dia avança faga ei 11.8 ga ayme wan dehase ka son do ge hamala ka kolon hori shakkurve mali muhammad taka gole ko 11.8 eke 11.8.2 11.8.3 mitin nokta ya itoro badale e visitor member ko gennom benu fulu akam gole no magun balalam benu ekama fa ade agun men miten nevi sateka nodi avwana soffaga miwa agun record ga waka danwa lefana tima ting hodun agun financial intelligence agule guton emana pewa ting hodun isada 11.8.1 11.8.2 adi 11.8.3 mihar miwani himanafa then awundu dani recommendations taka jumla salis first recommendation awun men me report ko himanafa ve then report ko himana recommendations taki working awun men ekko fast res kuranje kamaka wati awude recommendations ta dannawa dana mean every recommendation ka every deflect ge ituru hiade mashra nota badalen ekam gowani no mes ekan faha ko devuma ves ede ei bar eke terrorism gulon hori intelligence daira ge maulumat badlu kurun itura hardana kurma gotum terrorism man kurma ge gaano ge nawarwana maddage timwana nambaruge haga bayan koffawa terrorism gulun hori intelligence ekkura malumat dakkaterkama badlu kurman itbaru hife nizama gaam fatumaki e ganun lazim kuradi muhim kama wati terrorism mana kurma gaanu ga bayan koffawa onigandu vihas avahaka gaam ko oniganda amalu kuram fashion every flag isharat netuma ko agundu devana number dana gawmi salamatan nurakka vedane fada gawmi salamatan nurakka vedane kankama gule intelligence maulumat moldis national defense force adi ve fulunge hidumen adi terrorism mana kurma ganuga bayan kura idarat oge terega hissa kurane harmonized data system vm avahaka ekulawalo
मिस्टेक होगा ठीक है मिस्टेक है नहीं दिला අද විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාසන තුමා කවුරුන් දාන තිනේ राज्य कुशुगे माहौला गाँव में सलामता बेहकंत तका गुलिगे मालूमात इंटेलिजेंस एक्कुरमाय बिलेहट्टुमाय मालूमात इंटेलिजेंस सलामती हिदमत होगे मेदुगा रखा तरीका बदलुकों हिस्सा कुरान गोता काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस दौर अदा कुरा इदारा तहुगा वा फुशरुंत नत्तालुमा इदारा तहुगे दौर साफ को कंडाला वही को बयान करूं अदे इदारा तहुगे बयान को नेशनल इंटेलिजेंस एक्ट लवालो नेशनल इंटेलिजेंस एक्ट लवालो हतरे राज्य के मियदुगे रक्कातरी कमुगे माहौल बला आई टेररिज्म बना कुरमुगे कानूनुगा कंडाला फावा इदारा तकुं कुरमा इदारा तक कुरमा हवाल को फावा हुरी मसकेत्ता का रियायत को इदारा तोगे मसकतोगे ऑडिट हेदुं एगोतुं हतरे पॉइंट के मेगे तेरेगा इदारा तकुं इंटेलिजेंस दायरा तोगे गाबिल को हुरी मेंबर दिनगतुमा कुरा मसकता नतीजा नेरवे मेंबर कुरा हरदु बेलुं हतरे पॉइंट दे इदारा तं हरदना कुरमा बेणुं वा वसीलत फोर को दिन मशादी ए वसीलत तं एम्मे बेणुं वा दि एम्मे बेणुं हिफेने दिमा तक फोर को दिनु हतरे पॉइंट ने दौतुगे बजटुं कुरा हरदा टेररिज्म मना कुरमा कानूनुगा हवाल करे फाहरी मसक्केत्त नुवत मैंडेटा इदारा तक नेरवे नतीजा बला काउंटर टेररिज्म गे बजट खांडेळु फहे राज्य का हरकत फिक्र फतुर नुदिनुमा टका सरकार कुलवादा फवा मुड़ी सरकार होल गवर्नमेंट अप्रोच आदि मुड़ी मुजतमा होल सोसाइटी अप्रोच गे सियासत तंफीज करूं आवस करूं एगोतुं सियासत के दशुन टेररिज्म हरकत फिक्रा देखोल पूरा मसकतुगा मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट आदि मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर फैमिली एंड सोशल सर्विसेस गे मसकतुगे दायरागा हिमेने कंतत्तकं हास समाल कमे दीगें कुरुं हये गाँव सलामता बेह कंकमुगा मोडिस नेशनल डिफेंस फोर्स दे फुलूंग इदमत ता एक मशरा को कंकमुगा हल होदा रईस जुम्हूरिया इरशाद एरूमा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अयन कुरुं हते दीनी हरकत फिकुर राज्य का फेतुरिया नुद्दिनुमा कुरा मसकतुगा दिवि रईतुंगे दीनी एब्बावंतकं हिमाय कुरुमुगे कानूनु हरदना को तंफीज कुरुं अशे काउंटर टेररिज्म के मसक्केत्त तहगी को फियवलुम बेणुवा टेलीकम्युनिकेशन डेटा होदुमुगा गावनि गोतुन्ना अहनिंगे गोतुं पुरी gonje honta muraja ko emasata ka hallu hodu evisittere member ek ges comment wakam godena badale gennom beenu wakam godena mama isharat kodde mede evis member ki isharat nokura wakam godena wagundu hama maddata ka kore dan नुए हंगुनाम वेर हथियार नोत गोवात के बेणुं को टेररिज्म का अमल हिंगा हालतेगा मुल्तम रक्कातर को मट्ट काळंजे फेलुत सलामत हिदमत को एळुमुगा अमल कुरन जेहे गोता एफदा हालतुगा मोडिस नेशनल डिफेंस फोर्स के दौर अदा कुरमुगा अमल कुरन जेहे उसूला मोडिव नेशनल डिफेंस फोर्स मोडिस पुलिस सर्विस के हिदमत को एकुगा मसके कुरम वे गोतुगा उसूल साफ को बयान को तंफीज करो दिहे टेररिज्म हरकत फिकुरा आदि गाँव में सलामत रखा वेदा हाने कंकमा गुले गोतुन दी फुल होंगे हिदमत के काउंटर टेररिज्म दौर फुलाको बारवर कुरुमाय को राज्य अदुगे सिक्योरिटी माहौल बला काउंटर टेररिज्म के मसके तब बेणुं वा मिंवरा एके बोंस देफों अदे तमरीन तुरुकुरुं
technical adi intelligence ge masakkattu ge gabil kama wasilettan ituru kurun tine wasilettan hoduma beenu kurumuga mifada masakatta fulunna beenum wane minwaran itura barwer kuruwa counter terrorism ge masakke kuruma ekashigem wa budget for koddenu egala sifan qanun islah ko askariya ge hinguma gennan je zamani balta genas muassasa hinguma gennan je checks and balance hardana ko jawabdari e wumuge onikandu saaf ko bayan ko national security act ekudawalo bara Molis National Defence Force ge idari hingumasha intelligence adi operational kama benumwa emme usutaka standard operating procedures heduma mihatana hadafa hore usutaka SOP hardana ko ada hamakuro tera hayemme dihasa kawi sanadu rais Muhammad Nashiduddin hamala guligen ewagutu rais Muhammad Nashidu garihuga harakat sergeant Ilham Adam private Muhammad Rishwan adi corporal Muhammad Niyaz dekkevi aada hidaf hivwara ikhlas terkama sifanga wajiba masuliyat ada kurumuga dekkevi sabit kan muassasaga femwaruga ya gawme femwaruga fahan kuro sada intelligence daira zamani taraggi ganoma invest ko intelligence collection processing exploitation adi analysis masakkata zamani system tak masakkata zamani system tak oda salamati hidmet tawge intelligence ge gabil kon ituru ko effahara gina mawlumat rakka kurma bodeti data system tak artificial intelligence adi facial recognition for the zamani wasilata hoduma budget kondelo fanara intelligence ge masakkan ituran hardana kurma gotum hybrid threat environment taka ahuluveri analyst jongu feddumattaka security intelligence ge dairayen ekashigam wa rangalo tamrin ta di mihum bina koro sola terrorism ge amal hinga mihunna rajye ga dini harukati fikor feturma masek kora mihunna ekantak hardu kora mihunna efada amal toga baverwa mihun denagane ekankan hottoma efada mihun database efada mihun mena database nuwata watch list ek gaim ko belehetto satara harkar fikura haddu fanalaha farat system flag wuma faho huriha idara himene gotan efaratta monitor ko tahuwe korave mihunge massa tahugi marhala ga ay sharwi marhala adi banduge marhala himene gota monitor korave nizam ek gaim koro ashara tezma harkar fikura gule kankan sharwi nizam ga masay kura fanni faratta ka हिस्सा कुर्मा शर्वे दायरा मसे पूरा फन्नी फरात का निज़ाम के तरह तमरीन ताज़ा कुर्म के प्रोग्राम था गवायदों हिंगो नवारा टेररिज्म के अमल तक हिंगा फरात तर नोट एफद अमल तक कंग हुशेली दान फरात तर फाहां कुरवे हिसाबों फेटिंग एमी हों रिहेबिलिटेट को निमेंदेन अमल कुरान गोतो के फ्रेमवर्क के अकुलवाला तंफीज करो विही टेररिज्म के अमल तक हिंगा फरात तर nuwata efada amaltaka hushali dan faratta efada amaltakon duruko mujtama amura rujuwa kurmattaka hinga rehabilitation program ta hingumuga efaratta hoge waki halata riyako waki mihunge visnuma fikura amalta visnagen program ga bayar kurwa faratta gintiko farwa kuriya gendio ekavis rajye ga tezma harukat fikur ra dekolak kuranje kankan haduna kurma magu fahiwane gota National Counter-Terrorism Center NCTC ge ikhtisas ta muraja ko muassasa ge belniverkan badlu koro 22 harukar fikura hushalifawa mihum fahangavum amal qur'an gota report qur'an ge amunna saaf ko holum filwa dino 23 islam dino kantatta saaf ko dinuma media ta ko genes de program ta genes dinumuga harukar fikura terrorism hibwar dibe gota dakka wahakataka media takon samal wane gottaka gule gotun dive rajyege dini ebbawantakan demetnu ganunuge adiga Ministry of Islamic Affairs in Media takan amaz ko malumat di ahluveri kuru adi media ya social media ge wasilata benu ko gen terrorism ge amal taka hivwar di nota harukashe fikura ge mihun harukari fikura mihun hushaluma
ಹಿವ್ವರ್ ಲಿಬೆಗೊತ ಮುಆಮಲಾ ಕುರಮುಂದಾ ಫರಾತ್ತಂ ಹೋದಾ ಫರಾತ್ತ ಕಾಮೆದು ಫಿಯೌಲ್ ಎಳೆನ್ ನಿಜಾಮೆ ಗಾಯಂ ಕುರು ಸವ್ವಿಸ್ ಸಲಾಮತಿ ಹಿದ್ಮತ್ ಹೋಗೆ ಏಕ್ ಇದಾರತ್ ಹೋಗ ಮಸೇ ಕುರ ಫರಾತ್ತ ಹಕಿ ಅದಿ ವಕಿನ್ ಹಾಸಕ ಇದಾರತ್ ಹೋಗ ಮಸೇ ಕುರ ಫನ್ನಿ ಫರಾತ್ತಕು ಕುರ ಮಸಕ್ಕತು ದಾರಾಗ ತೆರೆ ಯಕಶಿಗೆಂ ವಾ ತೌಲೀಮಾ ತಜ್ರಿಬಾ ಲಿಫಾವಾ ಫರಾತ್ತಕಂ ಕಶ್ವರ್ ಕುರು ಫನ್ಸೈಸ್ ಹರುಕಡ್ ಫಿಕುರ ಅದಿ ತೆರೆದಮ ಮಗ ಫಹಿವದಾನ ಗೊತ ತೌಲೀಮಿ ನಿಜಾಮುಗೆ ತೆರೆಂ ಹಿಂಗಾ ಏಕೆ ಕಂಕನ್ ದೆನಗಣ ಎಕಂಕಂ ಹುಟ್ಟುಮ ಅಳಂಜೆ ಫಿಯೌಲ್ತ ಹಲುವಿ ಕಮಾಕ ಎಳು ಸಬ್ಬಿಸ್ ಜವತೌಗೆ ತೆರೆ ಜವತೌಗೆ nga tibegen harukat fikru feturum amal kura gotta ki kobakan denagan e dorta bandu kurma alanje fiyortan ala harukat fikura taayat kura mehunge bandu kantattan intizam ko belehetton hatavis jawtahuwa gaidi da hinga dini helderkum itur kurmuge ek program ta ki dini harukat fikurge falsafa taayat kura adi e falsafa feturum masay kura ilmere medwer ko hinge program tan nun kan kasawar kuru ashavis me hayen deha sakaswan do rais muhammad rashid difawa hamala gule goto me inquiry ge faha koronu kantatta ka riya ekko divharajye gawmi salamat ta rakkater kamasha divharajye terrorism ge hamala takurar we nudinu masha dawlata medu raitunge itbar hifettuma sarkarun alanje fiol tan elu nawavis hayme deha sakaswan do rais muhammad rashid difawa hamala gule goto me inquiry faha koronu kantatta kasha hodun no hodun taka riyako minkorega magamuge zimma ada kufa nuwakam fa kufa farattaka magamuge mas'uliyatu note zimma ada kurma ihmalu fa farattaka guligen itura balanje kame fa korwe nama ekaba bala farattaka me dolanje fiolta elo tiris financial intelligence unit FIU मालूमात अमल कुरा गोतगे उसूला आदि तहुगे इदारा तकाय को इंटेलिजेंस हिस्सा करंजे हालत होगा अमल कुरान गोतगे उसूल बैन लगवा बेस्ट प्रैक्टिस एंग हमको FIU हरदना करवेने गोत्त देनगन मुराजा करो एत्तिरिस टेररिज्म फाइनेंस करो होटो मशा गांव में फेमरुगा मसे कुरा हुरिहा इदारा तक एकुगा इस्तिराजी गोतुन मसे कत्त रावा इतुरा हरदना करो गाउन नंबर 10/7 मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंस करो होटो में गाउन 10/7 वन हरगे तस्दीक करो फहो एगाउन एवे इस्लाह गेने फानो वमा कमा बे जमानी बदल तका बैन लगवा मिंगल त देमेट्रुमा शा मोल्डिस मॉनिटरी अथॉरिटी MMA कुरमत उंदा हुरस्त नतालम एगाउन इस्लाह करो 33 मनी लॉन्ड्रिंग आदि टेररिज्म फाइनेंस करो होटोमा होरी gonjehunta denagana e gonjehunta mitigate kuruma gawme femwaruga hirastanga kulawa lefawa gotuge assessment en ada awas bundetege terega islah fiolo elo 34 FIU ge mozifun ge fund niga bedukan ituru kuro 35 FIU libe malumat process ko upload kuran jehni menu ko kamawati malumat tawga kun himenuma magfayumuge ituru mozifun gina wagut ekam heda wa kamu adi hama migoton intelligence beno malumat bala dirasa kurani menol ko kamawati mika beno wa baina lagwami analytical tools adi automated system ta hoduma budget for ko dinu رئيس محمد رشيد سكيورتي هردنا كورنو كتون أول ما كل ألفا recommendation رئيس محمد رشيد حملات دفاع كم كانوا ركّا نو threat أنها دوها كتريجا بيان كفا كان تامفيز كورون تري ساي رئيس محمد رشيد كسكيورتي أقول لك كتون defense intelligence service in كندالا قلت لك مثلا رئيس محمد رشيد threat level تكا FM ورا security هم جسون تري ساتة defense intelligence service threat assessment تكا فاو the recommendation تا تامفيز كورون تري ساشة رئيس محمد رشيد की क्लोज प्रोटेक्शन टीम हुरिहा मेंबर उन रिफ्रेशर तमरीन गवायदुं कांडेल्फा उन शेड्यूल का दिनो तिरिस नो रئيس محمد रशीद के कोलो गा दिरुलवा वगुतगा अदि नूलवा वगुतगा नूल वगुत हिमने गोता एक्सेस कंट्रोल को हथियार एक सर्विस का डेर फॉर्मेरो 40 रئيس محمد रशीद के कोलो सरहद CCTV मॉनिटर करो 40 सेकंड रئيس محمد रशीद के कोलो गे
evacuation procedure kandala e procedure taka gule gotun close protection team tamrin kurun salis de rais muhammad nasheeda himata rakkaterikam for kodin mattaka fulunge ehi terikam hodanje haltoga fulunge ehi terikam hodun salis tine rais muhammad nasheeda beenu kuraba car kolaki standard armored car kolakam kashwar kurmai car kol beenu kurevumuge kurin car kol ge halat rangala belun salis sater rais muhammad nasheeda ge close protection team ga EOD tamrin furiham koffawa faratta himenuma close protection team benuwa wasilatta for kodinu salis fahe rais muhammad nasheed close protection team ga himene faratta ki defense intelligence service adi modis police service in vet koffawa bayaka vum lazim kurmasha faratta aharuk faratta aharuk vet kurbun gendio ei awul men himanafwa mi recommendation taka eko mi report awundu botang hang gastu korani adi mi recommendation taka guligen evs be flag evs nukta fahan kuran akam gwane nam akam fahan kodde bungeda ya ya इस नंबर हसन लतीफ कमेटी का नाम मुगर्र शुक्रिया इज्जत मुगर्र अरुण हुशालन देमे ती फाहा कुरवी recommendations taka adi faha kurum kanta terega e faha kurum kanta taka ekiga mi report fast kurma shukriya istri member iwa abdo ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮುಗರ್ರಿರು ಅಳುಂಡು ಕಮಿಟಿಗೆ ನ್ಯಾಬ್ ಮುಗರ್ರಿರು ಹಸನ್ ಲತೀಫ್ಗೆ ಹುಷಳು ಅಳುಗೊಂಡು ತಾಯ್ದು ಕುರಂ ಎನ್ನವೆ ಸಳ್ಗೊಂಡು ಇತುರು ಕೊಲ್ಲಾಣಂ ಇದಾರಿ ಗೊತ್ತು ಇಮ್ಲಾಕು ಕಾಲಚಿ ರಂಗಳು ಕೊಲ್ಲಾಫ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಿ ಗೊತ್ತ ರಿಕಮೆಂಡೇಶನ್ ತ ಬಲಾಗಣ್ಣ ತಾಯ್ದು ada agulmen waktu gotung adis baik imla kutang agulmen fahan karo henna wesa agulmen ge imla kutta rangal kurma eko adi iturang agulmen mi report furihama kurmattaka himanan jehe feshumuge ba adi nemumuge ba himenuma adi report ge first tek agulmen me hasa kula wala fwana adi report ge bayan korefwa by kantattaka gole gotung abbreviation ga ganda visaguna himana afwan adi report ga himene emha jadul taka adi muli full report ga agon men badlu kori hori ha farat taka ko wenu badlun tahoge yaumi aves himene gendane is trember hasil te foshalwa is trember iwa abdo taadu kore vigota mi report fast kurma gule gotung istri member na feri wada ganna gotaka vote devun ede committee ge hazir wadan member unge ittifaqon salamat hidmattaka behe committee ekulawali inquiry report fast fetch isite huriha member na wara boda shukura dakola tibe folon wara burako mi vet vedia dos kol masay korevi waran ekwere kamayako waran ebbar lumayako adi e wara huner were kamayako agon faha kurang agon menna mi report mi gota mi nimmale woni mi committee ga tibbevi tie emme memberonge bura masakaton ka adi tie emme memberon mekama devvi hasa samalukum sawbunka adi yakot izzetere memberonge mikamuga hori hunara tawlima tajriba me reporton fahagogen danikan awunu gabu kura awunu menge committee ga eki daira tawge warak gina tajriba karo beve folon himen wadan nawa awunu faha kollan beenumbe kuriga defense minister awunu menge committee ga himen wadan nawa kuriga police commissioner awunu menge committee ga himen wadan nawa
den awun hori habe fulan go hak taken tafsir ba dan da kon gone digu gen inga dan henna mes awun men gama waki be fulan hama hori habe fulan kiyes ehi kankamu ge daira ge teren tawdima tajriba mi kankamu ga liboda tibbe be fulan me report ekulawalu muga has samal comment devvaga hori ha memberu evs be fulan ge wahi gotakan nan kiyan awun ben wati nan kiyan awun istri member tulaw daira ge istri memberu Hisan Hussein genang fahang ke Quran awon waki bef FSB flag genang kiam nama adi is the member ka majlis ke nabres committee ke himeni wada nawa kame awon menge me committee ya mule majlis hoge idara ke faratunna adi horiha gotako awon men nalje bigen dia warab bodo ebbar maka ehi teri kame adi beru ke agency takon awon men me reporter ehi teri kan hodmuge gotum ves sida majluge meogotu hinga hawal hunnevi rais ga haysiyato majluge nab raisa koddevi masaketta ka ves awon shukura da kuran eki party ta tamsil kurabba be folo waki party ka belumen ti gawmi kamekkamuga mika me masakke dekigen mikamuga horiha be folo ves ges e barluma ehi terkan libigen diei hama namuna masakkate gawmi masakkate ga divehin baberu muge e onna gotuga awon em habe fulna shukura da kuran adi bakin hasako committee ge secretariat ge faraton awon menna bedevi ehi terikan awon faha kuran waraboda shukriya thank you misabon awon men salamati khidmat taka istre mari abdo shukriya mugarriru alundu megutu majlis hinguma hawal vehuri mihegge haisiyatun adi mi committee ga masekke kura committee member ge haisiyatun alundu eche danwalam benumbi mugarriru ti fahaga kurevi gotan uriha party ge memberum ves waki party waki siyasi fikure belumen neti mi masekke koddevi hama gawmi masekkate gotuka alugondu fahaga kollam benumvi committee ge mugarrir hita duturu dairage izzeter member Muhammad Aslam koddevi masekke alugon me masekkatu goleta gaggandaka demastuas mivani alugon mennan hassakon furtama kolu hama datitaka ka ves timavi adi mikahala masekkaten hingumaki adiwaran alugon men emmem ves wara hitama kuramun alugon me mimasekke feshi mimasekkataki masekkataka puma eku rayitunge majdihuga adi nukuraka hala masekkataka puma eku alugon men emmena ves ehen nama ves eki siyasi party takuge memberuna eku eki mihunge eki visnuma eku mugardiru genguluvi hikmetterikama ketterikama alugondu hama fahaga kollam beenu emmena jaaga devvagen hama emmenna jaaga devvagen komme mihege hiyalu himanagen mugariru masekke kuriya gengostevi adi alugon menna dimavi datitakuga siyasi gotunna idari gotunna ehin goiggotum ves hallu hoda devuma masekke koddevi huriha befulunge ves visnu huri hama masekkata evves memberako visnu genguluvi kiyen amilla beenume migen maksaden hasil kora kannu e masekkatuga alugon men ekuga teamege gotuga eha ginaduwas wanden eha gina wagutu emmen dige maseke kuriru alugon men teamege gotuga hifata devvi ti mugariran alundu hama wara boda shukuru dannawa adi alundu dannawan beenun ರೈತ ಮಜ್ಲಿಹುಗ 241 ಮಜ್ಲಿಹುಗ ವೆಸದಿ 241 ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಲ್ಗೊಂಡು ಇನ್ನತಾ ಮಿ 11 ಆಹರು ಅಳುಗೊಂಡು ರೈತ ಮಜ್ಲಿಹುಗ ದುವಹಕ್ವೆಸ್ ಅದಿ ಮಿಕಹಲ ಮಸೆಕ್ಕತೆ ಮಿಗೊತಕಂ ಅದಿಯ ನುಕುರ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಕ ಎಕು ಮಸ್ಸಲ ನುಜೆಹಿ ಎಕುವೆರಿಕಮಾಕೀಗ ಎ ರೂಹೆಗ್ಗ ಎ ಮಿಸ್ರಾಬಕ ಮಿವರ ದುವಹಕ್ವೆಸ್ ಹಮ ಗ್ಯಾಂಬೆಸ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಸ್ಸೆಕ್ಕೆ ಕುರೊನೆ ಅದಿ ತಜ್ರಿಬಾಯಂ ಅಳುಗೊಂಡು ನುಕುರ ಅಳೊಂಡು ಗಬ್ಬುಲ್ ಕೊರ ಗೊತ್ತಗ ಮಿಗೊತ್ತಂಗ ಅಳ್ಗೊಂಬೆನ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರವುನಿ ಹಮ ಮುಗರ್ಡಿಡುಗೆ ಹಿಕ್ಮೆತ್ತೆರಿಕಮ ಕೆತ್ತೆರಿಕಮ ಹೆಮ ಅಳೊಂಡು
ಅಲ್ಲಡು ಮುಗರಿಡ ಶುಕುರ್ ದಣ್ಣವಂ ಬೇಣುಂವಿ ರೈತು ಮಜ್ದಿಯುಗೆ ಫರಾತು ಉನ್ನಾಯ್ ಅದಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಎಹೆಂ ಮೆಂಬರುಗೆ ಫರಾತು ಅದೇ ಅವನ ಕಮಿಟಿಗೆ ನಾಯಬ್ ಮುಗರಿನು ಇಸ್ತಿಂಬರ್ ಹಸಲ್ ಲತೀಫ್ಗೆ ಇಸುನಾಯಕ ಕಮಿಟಿ ನೇಮಕ ಗೆನ್ನಾಳ ಸಲಾಮತಿ ಇದ್ಮೆತ್ತಕ ಬೆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸತೇಕ ದೇಹವನ್ನು ಬದಲು ಮೀಸಾಬು ನಿಮನೆ